Hei hi Akashvani aizolani chanchin thar achiar tu sivel ruata Chief Minister Pulal Duama chuan longtlai veng puya in kang wanga boral pisung triali le pidar liangi te chu Chief Minister Relief Fund atangin cheng sing ni sanga ve ral anni tur thu asoi ni jandar sarivel khan longtlai veng puya puthang no na in Assam type chu bungru engma chu man lovina kanga in chunga om pisung triali kumsom sari paruk puthang no na nupuile pidar liangi kumsom sari puthang no na farnu chu vanduai thak takinan borala kangme chualai hian ina hian mi pathum omin mi papakhat chu tukverlama zuang chuakin ahima longtlai hian inrin ni jana tangin power supply om lo wangin kangme hi mombati chhit atanga chuak nia an ngai thu khotlang thuai tu ta chuan an soeni Pulal Duama chuan social media kaltangin chiat na thleng poi ati thwa soya chiat tokte ator pui thu le an kalsan tak an chung ta chu pathian in thlamuan se adu thu asoya heba kai hian ral anni tur thu hi asoi lang ngal bok ani in kan na mun hi nizan khan longtlai isbial tu MLA Dr Lorraine Lalpek lian chinza lai autonomous district council CMO phurna lamek tu Pulal ro pu chinza ba ka longtlai DC office atangin official ten antlo ngala bial tu MDC PVL huaka chuan thutchilin tukin khan longtlai West bial tu MLA pusingu lian chunga poin chiat na thlen na mun hi atlo bok ani Advisor to Chief Minister Dr Lorraine Lalpek lian chinza chuan chiat tok te chom dol na sarkar atanga om thei ang te buai pui ngal ani tur tho soya chen na indang saturin thei top achua tur thu asoi bok ani vengpui khotlang hruai tu te chuan ruang thak zoa in kang seng hoi dan tur le in sak dan tur le chiat tok te chom dol dan tur an ngai tu don ani Interministerial Central Team te chuan nimin khan cyclone rimalawanga Greater Aizawl Water Supply Scheme Phase 1 le 2 Sipmiu 37 MLDB Pump House Setlak Aizawl Mualung Thu le Khumtung Inkar Kong le Aizawl atanga Darlung Inkar Kong achiat na sang amuna an endika Mizoram achiat na thlengte endik tur hian Ministry of Home Affairs Joint Secretary CTRC pu Abhijit Sinha ba ka mi poimo sang an lokala Mizoram sarkar atanga mo phurtu ten an lo troi om thin bok ani Interministerial Central Team 10 Greater Aizawl Water Supply Scheme Phase 1 le 2 antlona hian kumin mai ni somni pasari le ni somni pariat tuilianin khole bungruan na sataka ati chiata wangin Phase 1 chu na thonan aman theiri lo thu tarlan ania Phase 2 manga chommek ni in nidanga MLD somli borvel pek chwa thin chu khol chiata wangle tui na sataka anu thina wangin tundin huna MLD soma tanga som panga vel chau pek chhuwa thei ani ri thu an soya Sipmiu 37 MLDB pump house po tuiliana wangin tuilak luna vertical turbine pump achia thu soi ania na tho thei ani ri lo thu thok tu te chuan an soya tuya wanga mi puin harsana lian zok an to lo nan rang takam halak atul thu tarlan ani Zora Medical College Boys and Girls Hostel naya leimin chu amuna endik ania leimin wanga aibokle lim ena chiat tok te chu IMTC te hian an kom boka cyclone rimala wanga lo nei tu te harsana tok te an kom bok ani IMCT te hian voin hian ser chip le sai tuala chiat na sang te amuna an endik chum jom don bok ani voin khan lok sabha som paria na thut khom masaber chan ania MP than tharte House member atan laklu anni Lok Sabha leader Prime Minister Narendra Modi chu House member atan laklu masakber ania Narendra Modi hi pro tem speaker Barchu Hari Matapan alalutani hemi zohian speaker thanma a tun session kallaya speaker lailok ma tapapui bom tu chairperson telaklu zui annia chungta chu BJP MP Radha Mohan Singh le Fagan Singh Kulaste te anni hemi nu hian Union Minister Amit Shah Rajnath Singh Shivraj Singh Chauhan Nitin Gadkari Manohar Lal PS Goyal Jitan Ram Manji Rajiv Ranjan Lalan Singh Dr Virendra Kumar Kiren Rijiju Chirang Paswan le midangte Lok Sabha member atan laklu zui anni bok ane tukin lam khan speaker lailok Batu Hari Matap chu Rashtrapati Bhavana President Draupadi Murmu chuan alaluta tun se sonai hian Lok Sabha speaker tur chu nilai ni khian thlan ani dona
Parliament in ni thut hona ninga ni khian president in thua soidon bok ani Rajya Sabha rorel in khom chu ninga nia tran ani dona Parliament rorel in khom hi thlathar July ni thuma ti top ani dona ni chuti jong chu chanchin thar kan puan thei chu ni